He story ya na ko mu tumber chu tlangwa ri thei tak a oma abial nu chu du tin renga khat feson sang tak le sum ngei na mi in the chang kang tak mai mi ni in kum khat ve la ngai zong to abial pa chezia le athil nei te musit em ema mi re thei mi pa ngai zong thiam lo mei che in the class ve tak ni in abial pa chu a musit em thin ato pa chuan in chenin abial pa chu officer lian tak khotla nga po poron aron ni chauta a enge thleng zel le e nang miang khongayom Oh, hey, cái chanu birthday party na kakala. zanin ka birthday ni ti hrele to nange Oh, siya ni sana po kasoy mamala. Karuke po bukro katia. Paisa kan na ilaw itia. Enjoy vete ka sa lawm. Imalay may itun lay law lutuk. Nuam dawa. Nun man vete kan dua. tho cho gala nei lo ti hrenga Ito chua na ile na ilaw hingi mo mishil faule. Inin nom lutuk ko isoy zing mama o kaningan niya. athu shemin I thiante birthday chu ka birthday ai nga tinge ngai pai mo tlat le ka ti avuma ka velu si Ingay dandan nin ngay ro. Ninom. Bye. hello Lucy tun la yom dan le iche je he ga du lo khup mai Machine ve thau kania nangalungoi lo mi shiltur me men mo helai mona hian mi shu achim shimin he v in ya po ni se rai tang katia se motor po inei chuang lawa ta ka soi chuanin mo nang ma hian in nga har ngoi ngoi nie Lucy kum hei le chen kan ngai zong to a mere thei fa mai kan ti sia le khazir lai te kania kazir zo huna chuan kasiam nom me mangche zirlai itirenga dikta ka soi chuan in chung ko din mun hi min tirenga mi shil renga shat po anuam lawa dikta ka soi chuanin in chung ko din mun sherengin hun hele chen hi nang ma lai nat na wang che in hak sham che a chan te chuan
bial pa ho sa daw te an ne ya an du te e in an le ti ra nang chuanin mi bom khat po min le the mi Lucy ru puitling dagi povete kazir zonga ilen wam sa emema ngak sang shamila pathianin ti theilo anei lo hishing ve thau kan nia du zong te po kan nei ve a dikta ka sel chuanin nang hian du zong hi min pe thei bik lawa ingtin nge hetiang ning chuanin voina po ngai tu ala right na tur po tor po inei lo nia ke in min le ya min ti ha em zui leng ha tin nge hetiang ngat chuanin bora ka om theang diktak chuan min ngak ro itia zirna itia I chuan lam zel boka ma se nang chu intika ma nga chua chi po ilo ni lo hi ninom e me hetiang hi seng lo te ang thu top hi siam to jok mayang tungia shat ve zel ngai lo chan ten ni kha ba ka voi ni chang chuan mo in chenang Lucy in chilong mo khongai min ka san su in chirna tur hi nang ma hian eng ma om lo voi ni chang chuan in lo be to lo la ani mai be sei hi lo nei to re reng suang se kal don kaning Lucy min kal sanang mo Lucy Rosum ma chuan tur ka nei lo vangin leng dang min chai san ta Hi boy, ivarei ve he ka champa moi chu ning mel sharu. Hi, moi gane Lucy moi ni. I chenu soyai la kai lo me thazok dai ni hi. even tilo mo me Ti ture bam to lo chon move to mai don mi. oi ilo rui lu le to lo in nom me rui reng me nei lau te reng nen re the te reng nen hianin rui dan la hi thiam lo ra phak sia mundanga ba rui chu che lo nga nge eng tin moi soya bial pai nei lai pun ka sumi du wang min ni lo ni kop lai nei lai pun ka sumi du wang kai ma bok ni lo mi rampan zongi gati ti tur kan ni lo o kan nei ro sum ka chom ve mai ni gol gi garba ki ni lo se me ti chuana ku ti chuan min ti ve nang ai chuanin mo ka shilang che min mangai zok sia em nang hi lo thlan lo ma lek tu chenia nang a zungol ve I chom lom ni mai la mo he chung khura hianin mo tang kai ve tok sia em zungol ve pa chua kang che zanin la la shem nang lo hi me che tang atam de tu chua nga lang che o ka chua nge me mang
Nè Rosum zong eral tu hi mo ibula hianin mo ka cheng ring pe lo siya dan na hian chuak khapang zan po ngai lo tu na ka chuak ngal lon zanin na chang hianin mo ka chuak kang isya em ka chuak khapang chua lo siang che ka chung te zan ina ani lo po in nak tu ka bung lo lak tir ka tu mang siya mo zan ina ani lo in nak ka ka ti kha o mura chu lo lak tirang Kapu boy siya lo halok may tatse. oh ni mai ro se Tikhan rem mahalo thuwa mero. are viau ngem le Ray vak to lawang. ndu ve khanglang mi le Chuana lo lulok te. File assistant na zukda thala hi looking let chuanin kanin lengkha ilo luti don ni o. Ole kapu. Lu theye. kapu kalo thu thei ngem le O rem manga no thuro. ui uming nang malo E lusi nang ma mo. Engi du tak ve mela. Engi mamo ve tak. mania na in post kha kalo mua kalo dil ve ang katia ma se angai lo me uming Ngatingiya dil ve ro thalom na te chu. uming idin munte awalo sang to ve a bin phak bak dai ni engtin nge bui fanaute ini ve to em O lusi nei ve to e. Fa pakhat kan nei ve to lom. Nang pasal fanak nei ve to em. o mania khan kanin chena zu india chinga min vorenga chuak turin min tia ti hianin wak vai da min siama kan nei Rosum zong a chen ral veka ngrua po ni se azuar veka hianin engma nei loin min siama wak vai da min siama nang chu idin mun hi asang to hle me uming Lusi min chen nia ka ti soi kha ila sharing em. In chir long mo ka ti kha. Zang kho pon bung bu thuna nei nga yen ti kha. Ki po pathian zara hei. Officer din mun hial kan chel ve thei ta a. Pathian khongaihna wang liu liawani. Pui theina se kan yem. A theina na chon pui che kan hom ring Lusi. angai lo ve hing kalome ma se thang zong Hmangaihna aya Rosum kalau uma natakin kasiam boksi chi a Lusi khang hun lai kan ka hmangai te reng chenin. Hmangaihna ain Rosum mi thlang zo ka. Min thlo thlain leng dang trang min bel san ta sia. Apoi ni tro. Tuna chon nu pi fanau te ne lim takin kanam to sin. min pui du ma la pui do me ro kalom me tuk thau nia hakal me ngi o uming ani le phot le O shin nun hi kau ki le the ni se kawati e. Hmangaihna ain Rosum ka thlang ta sia. Ka vahan in thir ta kem. Kanom sak na tur emo ka ti chuan. Ato pa.
nat na mithlin le te siya Hmangaihna tel lo Rosum hi engma lo mai ani katura chu kalau seng ta mai nge uming min ngai ta mang chiao